Masikuga kon Roland. Agduan abulan to ininawag. Ha? Agpwesto? Oh, at nanto nga roden anak ta, Sharon. Agkasarta nga roden Ay saan? Agsinataki din Anya? Anya agsinang ibagbagamat. Di na kaman rabakan iti kasta. Saan na ka mang rabrabak? Basta agsinatan, period. Awan mo ka nagbasulak iti anak yun na nananit. Ngam apay nga asinsina anak mo tan. Hay, jak nga ron mawatan jay anak ko. Tanoan niya ti imbagana, isulatan. Jak mo mabalin na diktaran, tapaan naknukwa. Ay ayatek ti anak yun na, kan masikugan. Kasanulangan ti agbalin nga anak mi. Awan mabangunan na nga ama. Malala, bayam ta kasaritak tumanen ti anak ko paraw. Di kay man makibibiyang iti daytoy nanang. Siyak ti masaknan. Iso asyak lang tagdesisyon para iti bagik. Mas daawak laeng. Taawan sa mo tinagbasulan ni Roland ken ka. Agam mapay akal laat. Ti panangisinam ken ko anak. Masikog ka pa'y mo nga rudan, anak ko. Kakabalak mo tagbalin a single mom. Nariga, ti awan kabinadang na amang padakkel iti anak. Nakasagana ni Roland na mangikasarken ka, anak ko. Saan na ka naragsakken kwa na, nanang? Nagkupasen ti panagayat ko ken kwa na. Diyak mo mabalin na piliton ti riknak. Ta sigurado sa anak to naragsak iti sidong na. Anya! Nakiinayat ka pa'y langarod ken kwa na. No sinaam mo lagayam. Katawa mabalin ko talaga akasta. Basta diyak kayatan day diya Roland. Anya nga iti plano, ita, ta nakapas nga ikan. Nabulanan mo ti anak mo. Ay, makipagpakaasa kada kayo Awawiran niyo kumati anak ko, tamapanak agtrabaho iti sabali a lugar, nanang. Day takay, ti ibagbagakin ka, anak ko. No di mo kumasininaan ni Roland. O, di ada katulungam amang awer iti anak mo. Nanang. Imbes a para awir kalaeng iti anak mo. Tani kumarolan ti agtrabaho para kada kayaw. Saan? Ta sininaam mo nga main. Anya nga ita? O di si kamelang ti marigatan. Saan na bali? Tadan pagtrabahwak, nanang. Awawiran niyo ti anak ko. Tekan kayo iti kwartayo, nanang. Ay, anya nga rod ngay. Kapilitan na kasta natangken nga main ti ulong. Nay, papananyaw nga aglola kabagays. Ay ipan kuman to'y apok ijay health center kabagays. Apay jay inanangay. Napan nagtrabahon kabagays. Mapan agwaitress iti restaurant. Apay nga may nasininaan na jay nobyo na. Adamat trabaho jay lalakay. Kan kasla nasingput ma. Talaga nasingput day jay abaraw. Nagsangit pa'y nga raw, edi sininaan ni siya raw. Taawan ka no mo ti amuna, nagbasulan na. Apay asininaan na. Di na ka no ay ayatunan na. Nagbaaw ka nung tisigaw da panagayat na itinobyo na. Kunak lano agsimpan na ya ka anakak ta nagpasikugan ngam awan mutlat ta. Ay, uray siyak nga road. Kastamot ti amaw kabagays. Nagpakababay mo tayo. Pabigla-bigla mo ti desisyon na. Uray ko man, no sana nagpasikog. No sinaan na mulagayam ti ama to'y anak na. Kahit anusam nga ro dati agaw-away ra kabagays. Uy na. Kunak no naggraduara ka ti kastoy at trabaho. Agam mangrugi manain. Naimbag nga orasyon na. Umayak man.
Nay, si kamo gayam Roland baraw. Umay ka. Sumrek ka na kaong. Agyam anak nana. Kumusta ti anak ko? Namwak kami na pimanaw kanon ni Sharon. Uwan nga raw, napan nagtrabaho iti sa bali a lugar. Numarigatan kayo ang mga awir iti anak ko. Alaag palang iti balay, nana. Kabaula mo kaidi na kaong. Kan sigurado adi mo lakayat ni Sharon nga alaam ti ubeng. Maasyanak iti anak ko, nana. Kayat ko nga si Kaswen. Nawaya ka latta nga umay mo dito'y balay, barok. Sarong karam latta, basta ada oras mo. Agyam anak nana. Uray sininaan na kon ti anak yo. Napataglatat ti anak ko kanyak. Jak pagtalikodan ti responsibilidad ko kas ama ti anak ko. Nasaya at ano kasta anak ko. Adagayam insangpot ko a groceries nana. Ken mangtedak ti kwarta abus-busen nyo para iti anak ko. Ay ayatin ka, Sharon. Sabay kumata, andanamnamakan ka. Kaya't nakadilata nga uray may sa ka-single ma'am, Mang Ronnie? Uwin ko nakmat. Sana problema na ita. Nakasagana ka mangibilang kaspudno nga anak ko, ti anak mo. Ay, ala, makamuka nga ron. Basta karim dayta Kandi na kami baybayan nga agin Uwin, promise. Itid kun to amin nakasapulan yung agina. O sige, aklunan ka nga Ruden. Diya ko nagpanginapay. Ta sa anak mo na nasinaw abalasa. Nanang, iso ni Ronnie. Kaya nayat ko. Ha? Naimbang nga orasyon, ana. Kasta mo itbaraw. Naimbag man ta nakapasyar ka dito'y nanumo a lugar kan balay may. Uwin, kayat kayo ang makita kan maam-am mo, nana. Kan kidawag ko ti pamalubos yo, tay kasarakon ti anak yo. Desisyon nyo na ita adwa Mulakit na ita kap-kap na kan yung titunggal may sa makaambo kayo. Baybay-ampay man lata kasaro ni. Di tapay la panunutan dayta. Lumakaya kon. Nasurukan na 40 titawan ko. Ubing kapay, ti kas tatawan mo. Di mako na alakay ka dagitag tawon iti nasurok nga 80. Ubing kapay, Ronnie. Isa baybay ampay la ta kasar-kasar. Agpapastapay lang agnobyo kan agnobya. Saan ka ngagtrabaho? Tao awiram latan ti anak mo diti balayo, Sharon. Di awanan pagsweldoak no agikatak iti trabaho, Ronnie. Siyak ti makaamokil ka. Ikan kay ti allowance yo nga gina. Kababain mo't Di kagbabayin, tagayan ayatan. Kasitin kariken ka, ipaay ko amin nakasapulan nyo nga gina. Ay, naala, makamuka nga rod, Ronnie. No kayat mo, umay kayo ni Jebalay me, taijayan ti pagnaidan nyo iti anak mo. Ay, saanan, mabain na kiti balay nyo. Dito'y kami latan iti anak ko, Ronnie. Kabarbaro man meten tinubyo jay anak mo. Wine kabagais. Naamamo na ka na iji pagtrabahuan na. Kahit dahil siguro ti final, ti pakiasawaan na, ti kayat ko asawain. Wine siguro Tada mo plano jay lalaki ang mangikasar kwa na. Nila Sharon ti agkid-kid ka. Di na kanupay kayat ti makikalaysa. Di pa'y la makiasawa. Kakaisunang adda pa'y lalaki amang seryoso kenkwana nga oray kasdya tinaglabasan na. Uwin nga rod kabagay nadlaw ko magkiidig nasingput na dyan lalaki. Ay kahit sapay kumaata din to agbaliw no bumaybayag. Nasingput to kumangag nanayaw. Sharon, kasla dumakdakkel tachan mo.
Lukmag mo day tawon no, anya. Sikog ko daytoy nanang. No kasta, masikog ka? Wa nanang. Kasaritak nga ron tinubyom tagkasar kayaw. Ibagam, taumay dito'y balay. Saan na nanang? Ta sinaakon. Anya, tapay manayin. No kaano ang masikog kan? Isumay, ti panangisinam ken kuana. Apay, nagapa kayo waya? Saan? Nagbaawan ti panagayat ko kan kuana nanang. Anya, apay aya akasta ka anak ko. Tunggal agsikog ka, sinaam tinubyaw. Di ka maasyan iti anak mo, kundi ta sikog mo. Awan madakulanda nga amada. Kabaila ka padakkelan ida nga oray awan amada. Basta man jakon, sinaakon ni Ronnie. Naumaakon kwanan, jakon ay ayaton. Sana mabali na basta sinaanak latan nga awan na dagsan na rason Sharon. Napudno akmet kan ka. Kayat ka nga ron nga ikalaysa ngam si ka lang amin dagkad-kadkad. Di naklapdan ang makisinakan katakarbangak day taroni. Saan ka nga rodan nga ayaton? Anyat maaramidak ngay. Abay, ada ka di madi ana aramid ko ken ka ajak ammo. Ibagam tapno amok mo ti baliwak. Ay, awan ti rumba nga baliwam. Basta kayat kumanan ti agbalin a single. Isa alading itak, agbreaktan. Kat di ka madanagan. Jak to ipaidam ti anak taken ka. Nawaya ka amang sarungkarkan ko na iti anyaman nga oras sa kayat mo. Danga ababay. Talaga adang nga jay ka anakam. Tasaan nga pampanunaw. Jay labagpagi na ti pampanunutin na. Di na panunutin ti ibong at iraramidin na. Kasi dagiti anak na tawa mabangunan da nga amada. Ubing sa ngamen ti panunot jay anak mau. Adala nga rod mangitakder ken kuanan. Masikog pa yan. Ngam sininaan nakit din jay nobyo na. Adan sapay kabaalan na iti biyag. Wen ata napintas ti saad na iti trabaho na. Ay awan na jang anak mau. Dikit yang yaman, tanda ko mamang ikasarkan ko na, itilikodan tinapalabas na. Jak amuman iti dayjay a babae. Jak amaw noan niya ti sapsapulun na. Ay kahit may pasubo ka manin ang agaw-awir iti apukaw kabagays. Kapilitan kabagay. Umay ko ito ti suporta ti anak ko, Sharon. Kasta rumbang ladi mo lipatan ti pagrebang ti anak mo, Roland. Nang runa ka duanton ti anak ko. Sige nga ron, sa anak ko ngagbayag. Inyag ko lang ti allowance ti anak ko. O sige, katagyaman na kitiintod mo a kwarta, Roland. No umanugot ka, Sharon, ala akon ti anak ko, iti balay. Ay, isa na mabalin Agtali na iti poder ko ti anak ko. No di na kumasininaan. Nalabit, naragsak tayo itana sa nga pamilya. Sa anak nga rod ang naragsakan karuni. Ha? Alala, itad mong talawans ti anak mo ta pumanaw kan. Adupay taramidak. Anya, pumanaw ka manain kunam, Sharon. Wenanang tagtrabaho ak manen. Ay, dataw manan ti mapasubo nga agaw awer no kastoy laeng. Apay nga minay aakasta ka anak kaw. Tunggalag sikog ka sinaam ti makasikogken ka. Kat anyat maaramidak ngay. Agbaliw nga rod mo tiriknak no bumaybayag. Anya mabalin ko ngay. Di ka pa'y maasyan kanyak. Bakit akaon? Ngam siyak pa'y lati pag-awir mayt. Hoston ti dua nga anak mo. Di ka man nagpasikugay. Kalpasan na, sinaam man ti makasikugken kan. Baliktad ka may. Di kay ka di madanagan.
Agsapulak to iti para awawir kadagiti anak ko, nanang. Saan kayo to na marigatan? Nang, ada kadwa kasi mangpet ni Asunta. Adan kadwayo ang mga awir kadagiti anak ko. Ha? Naimbag nga oras yun, nana? Kastamot balasang ko. Ay na, pasensyakan. Tanagulgulo to'y balay. Tanay, diyak pa'y nakasimpa ta, kalkalpas kula, dinigos dagiti apo ko. Ayos laeng. Awan problema, nana. Ala, agina na kayon. Tada kami pa'y lati makaamo kadagiti apo ko yun, nanang. Umayak man, marinanet, ta umay kukiluan dagiti apo ko. Ay, mabit laeng. Tariingak idamare. Maturog da gamin. Ay isan nga rudan no nakaturog da. Madisturbo ti pan naturog da. Saan? Tanabayagan ang nakaturog da. Madimot laeng no masubraan ti turog da. Alaala, agtugaw ka pa'y laeng. Taayabak idamare. Sharon, at dato'y mangkilo kadagiti. Ha? Nagkaida da Sharon, kan ni Asunta ayaya dagiti upengkat. Nakinnarakop da. Kabayatan, tipan naturog da. Na. Abayakas tatil ang ada. Sharon, agring ka! Ni, apay ayana na. Ringam da kiti anak mo. Taad na tayo mang kilo kadakwada. Ay, kastaya. Mabit lang nga rod. Asunta, hani, agreeing kabiit. Pinandagam titakyag ko. Hanay. Sharon, anya ti kaya tasawan tinakita ken nanggag ko itay. Ti panagin narakop yaw ken ni Asunta, kabayatan ti panaturog yaw. Ken, ti panangawag mo ken kuana iti hanay. Ay, ada nagkinaawatan mi kanya Asunta, nanang. Agayan ayat kami. Anya, kunak man no nagbalbaliw kan. Nagpakababae kan. Saan? Ta nagpasikog ka ba yan? Ay, jak mapilit ti bagik ngagpakababae, nanang. Rumingbaw matlat ta tilakkin ariknak. Sharon! Kinapuno na. Iso akanayon ko asinaan dagiti makarelasyon ko alalaki. Tadyak mapilit ti bagik nga agayat kadakwada, nanang. Aniya? Kahit kasano day ta. Subliang madayin ti sigod nga ramid mo. Ti pa nagtumtumboy mo. Talaga siguro akastuyan ti kinataop, nanang. Jak sa mabaliwan ng daytoy. Ay saan? Diyak kayat. Diyak umanugot amang isangpit ka iti babae dito'y balay. Diyak kanunungan day ta. Nanang, maawatan da kami kumamot, ah? Mawata ti kasta kinataom. Ngam ti panangisangput mo iti babae dito'y balay. Diyak maawatan wenno kanunungan day ta. Isu alading itag, Sharon. Lokasta, awanan dagiti apukom di tabalayaw, kamagays. Awanan na, tayong panawon da Sharon, ken tinubya na. Nagabang da, iti pag naidanda. Diyak ko ba palubusan dagiti apo ko, kamay panaw iti puder ko, ang nagpilit damay. Kunak lalo nagbalbaliwon na dya Sharon, ngam saan matgayap. Diyak ka amaw, iti dayjay akaanak kami. Saan amaaw-awatan ti aramidon na iti biyag na? Aga brodak, ha? Tapno makaurnong ta iti para iti masakbayan tayo kadagiti. Anya? Sigurado nga marabian man ang dadya nga gawin. Panital ka kadagiti ubing. Ay. Asunta. Ala, nga raw dagiti apo ko, no madamdama. Yawid ko pa ila ijay balay. Nagloko mo da ijay nga asuntan. Baybayan na mo gayam dagiti apo ko. Kat nagtaod pa mismo kanyak.
Wen honey, kat di ka madanagan. Tadyak baybay ang dagiti anak mo. Agyaman na kani. At least, uri kasto ti kinataok. At dan anak takat nagtaod pa amis mo kanyak. Wen honey, kat sa pa'y kumaa, tadinak to isuksukat ijay abroad. Saan to Apulos, hani? Si Kanti ka dyan nga ayat ko. Asunta, umayak man. Ayan yaw. Da. Sambaan na kasira to'y balay da. Ha? Ay na. Nakaturog na giti apukok dito'y sofa. Ay, ayan nga ta ni Asunta, gay. Asunta! Ayan mo! Ay, awan ni Asunta ita, nana. Napanan na ka, day. Ay da, katno ka na yun nga pampanawan na dagita ubing ita. Kanayon ko nga ron nga taltalyawan no kwa ta baka mapanday iya kalsada. Napanan ni Asunta, gay. Apaya pampanawan na dagiti apukok nga awan kadwada. Jak amo ano ayan na ti papapanan na. Inal daw mat nga rumwar. No kwa kat ikikak iti kananda dagita ubing. Tawan mat kananda no awan ni Asunta. Anya? Sigurado nga marabian man ang dadya nga agawid. Ay. Alaak nga raw dagito'y apukok no madamdama. Yawid ko pa ila ijay balay. Nagloko mo day jay nga asuntan. Baybayan na mo gayam dagiti apukok. Di man mapadaksan tinubyak. Awam mo't madingararamidan na nanang. Anya nga awan. Baybayan na nga raw dagiti anak baw. Ay, basta. Tsak maitalag dagiti ubeng iti dayjay nga asunta. Baybayan na mo ida. Tunkwan na dadla ka sa mapasama kadakwada. Ibagbaga dagiti kaaruba na ijay, akanayo narumuar. Jackpot yun day tananang. Naapal ngamin dagiti karubay jay. Kaya't dala padaksan ni Asunta. Makamo ka. Basta siya, jakon ito dagiti anak mo ijay. Alaang tulay dan, intong nagawid kan. Anya? Saan nga mo ni Asunta ti isasangpot ko ita? Iso sigurado ang makigtot day jay. Agtuktukak pa'y. Simbang pat kamat gayaman siya ron. Ala, timing ti isasangpot mo. Ha? Anya ka timing? Basta timing. Ay, kusto laun unay. Sige, tuktok am lang. Tamakitam ti ibagbagak nga timing. Sige, panawan ka niya. Basta kalma ka lang hangka nga agpadala iti pungtot mo. Sige. Ni, anya ti ibagbag aday ta ang babae. Sino ti... Ha? Sharon? Wan, Asunta. Apaya kasta tit suram. Masikog ka? Sino na ito, honey? Sino di jay? Sharon, please, tanang ka kuma, relax. Pagsaritaan tayo tinasaya at daytoy. Pagkawanan na kuma, Sharon. Doon nakinayata kiti sa bali. Masigugak pa yan. Apay ngay naramid mo ti kastoy kanya Kasunta. Pinagtalkan kay ti kastawnay. At darapap ko para kadata. Tibuklan ta pamilya. Ngam apay alinukunak. Pagkawanan na kuma, Sharon. Sana kaskari na ti naramid mo. Sana kaskari na ti mamakawan. Ngam sige. Ayatan ka unay Asunta. Iso ngay kidamak ti panang lipot mo kanyak. Mga parwanan ta. Basta sinaamo na mamipinsan na jay lalaki. Lading ita,
natulagan ti kalay sami kan ni Carlo. Anya! Nakadu kayo iti nailako itaabulan Charmaine. Remy, agpada kayo nagagat. Agyaman kami, Sir Leo. Thank you, Sir Leo. Didak man awagan iti sir. Tagpapada tayo lang nga empleyado dito Imun unakla nagtrabaho dito yung umda kayo. Leo, kunailat ako makanyakon. Sige si Kati Masurot, Leo. Hami nga yung paggarup nga very humble kagayam. Saan man? O sige, agagagat kayo. Tapno mamityo ti imbaga ti boss ako ta. Tapno adda maala yung incentives yo. Lalay ninyo pa'y naglako. Tapno makadu kayo. Talaga nga kasta tararamidan mi, Leo. Takakaiso na nga naawat kami nga agtrabaho ito. Talaga nga best friend kayo Kanayon kayo kaming agkuyog kahit. Ayun since elementary kami kadda kami agkuyo-kuyo. Isumot lagayam Ang kasla na uli ni Remy ngam sika Charmaine. Talaga nga kasto dato'y gayam ko. Managbabae na ngamin unay, mahin-hin. Ang mamuyok, kasla kayo kayat ko iti may sa babae, ti mahinhin. Ala, sige, mapan kami. Agawit kami na-submit may matandag iti collections me. Patuloyan men niya, Leo. O sige, aganat kayo. Ay, uwan kayo. Mabalin ang mahalat ti cellphone number yo. Uray, sino kada kayo? Tapno ada pangkunta ka kada kayo. Ay, sige, siya kon, Leo. Tilangan cellphone number ko ti alaam. Ala, Reme. Ish, makilkiligak ngay. Apay mo, Charmaine. Ay, papayaban na kano ni Leo. Ada kano na patag nga ibaga na kanyak. Kung na may sa nga katrabahuan ta. Apay nga ta. Anya nga tatibaganakan ka. Ay na, baka agarman kanyak. Tanadlaw ko ngamin nga krasnak man. Pasaray kita anak ngamin, kat sabali nga iti kita na kanyak. Mamadlaw nga adalimod nga rek na kanyak. Ay, di pulbos mo nga dumawatak man, Remy. Adda dito'y bang. Kanji lipstick mo napudpud mo tanji lipstick ko. Makilipstick ka niya, friend. Leo, apay nga pinayaban nak. Adan sa matkano na patag nga ibagam kanyak. Ada, kayat kang interview, wen? Ha? May papanitian niya. Ay, sus. Dato yan ti ibagbagak. Ay, agda maglaki ti dato yan no singlak no awan boyfriend ko. Charmaine. Ay, sige lang, Leo. Hang ka nga agbabaen nga mangibagay ti marikrik nam. Tahang ka nga supladaan. Ta nagwapo ka ngamin. Anya, naangaw ka gaya Saan nga angaw di ibagbagak? O anya nga di ko na maibagam. May papaniti gaya mo. Ni Remy. Ha? Nireme? Ada ka din nobyo na? Ako awampay. Apay aya. Keras kung amin, dadya gaya mo, Charmaine. Anya? Tulungan naman. Damo pa ilapan nakakita ka ni Remy kat keras ko at dagusan. Madlaw ana 50 Nakapimpintas pa'y. Namat dato nga. Ne, apayin ngay? Namat dato nga sapatos. Naglawlaw. Ha? Eksakto lang mat idiginatang ko. Ngamlimaw lang matan. Ibas-ibas ko sa dato nga sapatos Anya, nga. Charmaine. No, may papaniti ibagbagam. Kita ka no niya tayo maramidak. May karing pa diya matulungan na. Kat padasak to Na, Ngamjak may pasigurado. Masursuro na. anyat kasuron no? Masursuro na kito'y sapatos ko. Naglaw-law matanan. Makaibas-bas-ibasak nga. Ha? Friend, o may kadagasan. Taintag pa siya ta day of ta ita. Oo, apay anak kami suot ka, Charmaine. Awan, maditimot ko tatangag pasyar. Talaga nga awan mapagtalkanan nga lalaki. Puro daming manangalilaw. Ala, apay akas namat tanti bagbagam. Apay, adda ka din ang pasakit kan ka lalaki. Di mo isa pasap ti kasta.
Ta saan nga amin kat kasta? Adumat adag iti nasisingpat alalaki. Jak amo ah? Ni, adda awag mo. Ha? Ni Leo ti umawag. Ay, panawan ka man biya tasong batak dato awag ko, Reme. Imawaga. Kumusta? No nasa umon ka ni Remy, tinaibagakan ka, Charmaine. Ay, kwa, saan pa? Kaslamat nga minawan interes na nga maki-boyfriend. Tano bang gitak ti about lalaki kat agmisot? Madlaw nga awan pa'y plano na nga maki-boyfriend. Anya? Kat, nasa umon kumalata na? Babay amat ay bagak to. Ewan nga, mabalin ang maalat cellphone number ti gayem mo, Charmaine. Ay, day, tapay ti kagurgura na. Hana nga kayat nga ititid ti number na iti sabali nga tao. Anya? Ay, awagak ko man. Walang pakitid mo man nga ti cellphone mo, ta kasaritak din. Ada pa nga wisak kun kwa na. Ay, kwa, rimwarmat at digestor. Iya nga mente ayuyang na. Ha? Sige. Pakibagan to lang arudan, tawi isak amangan iti restaurant. Dagasag inton malami di balay da. Pakitex na to. Tapno mo, no manugot mo no saan. Ay, sige. Ibagak to, Leo. Imawag ni Leo, Reme. Numayat ka kanukot agsasarak tayo. Mangan tayo iti may nga restaurant. Talo tayo kanong agkukuyog. Ha? Apay ka no? Diyakan mo ah. Ang kurso na dan sa matkanyam. Anya? Talaga? Oo, hang ka nga makiling. Ang damat pa na gustom kanya na aya. Ay, kwa? Di mo ibaga nga agkras kamat kanya na. Madlaw ita reaksyon mo, Reme. Si kakit di mo? Saan mo ta? Ngamne, hang ka nga agdadarasodos. Laglagi pa mga guwapo ni Leo. Diyak matkiti, bagbaga nga basta guwapo kat manangalilaw ah. Kaya't ka lang nga pating maanan. Charmaine. Amwam pa nga kusto ti kinatao na. Hang kang agdalak nga dagos kanya na. Oy, Reme, siyak tagtugaw ita, taag-abaya kami ka ni Leo. Diyak kaya't ito ayan titugaw ko. Ha? Oo na, Charmaine. Apa ati makdar ka, Remy? Ay, nay, mabayan kanyam ni Reme, Leo. Mabayan nga makiabay. Talaga man nagbabain ka, Remy. Uy, aday tanti in order tayo kanin tayo. Iyagdan dito, ayan tayo. Kumusta, Charmaine? Anyat ko na jigayam mo. Imbagam ka din tibilin ko kan ka? Diyak ngamin nakasarita din, nagkukuyog tayo. Takasla na atap mo. Ay, may isa lang ti kayat nga sa unday jay, Leo. Baka hana ka nga type. Anya? Uwan, naibaga na kanyak nga hana ka no pa'y masangot maki-boyfriend. Hana pa'y nga kayat. Anya? Panagunak. Nasaysayat siguro na siya ako na mismo timang ibaga itipod no amarikrik na kanya. Ay, kwa, uy, baka mapaay ka lang, Leo. Baybayan ta siyak ton timang ibaga. Tulungan nakman nga rod. Talaga ngamin nga agayata ko ni tigayem mo. Apay ngamin nga isupay lang. Adak matito yung amang ayat kanyam. Apay nga dinak makita ay, Leo. Uy, Charmaine, kita anak matlatan. Ay, awan, Leo. Awan. Mabalin ka dito agpakuyugan ka? Ha? Ijay? Sarong kara ko man ni Remy di balayda. Agpakuyugan ka. Tadyak amo ti balayda. Ha? Ay, akat. Una. Sige, kuyugan ka, Leo. Day, talaga yan. Sulinak matgayam di ti balayda, Remy, Charmaine. Man-mano ti babalay dito, ya. Kan medyo adayaw gamit di sentro. Ay, uwan, Leo. Diyan mo nakat ito nga talaga tayan ti balay da Reme. Ngamhan na nga mo nga sa bali dato nga lugar. Sa bali tinangyiga ka niya na. Tapno agkuy-kuyog kami lang. Sa din ti balayda nga Ay, Dajay! Dajay man, oh, Dajay. Ha? Nakasaramat. Nakapadlak iti ruwang. Nagdakal ti padlak na. Awan mati tao. Sayang. Kunak na makita ko ni Remy. Ay, sayang nga talaga. Nabanugak.
Mabalin nga ginanatapay. Intag to gawin dyan si Rok te mangga. At dain dayo ni Jay. Ag inanatapay sa tanto agawid niya. Sige. Manong Orlan, ada ka di baga kanyam. Nya day tangay, Sherman. Darasam nga ibaga akin ay. Nakpag-repair itilugang ka. Aramam ka di Jay gayam ko. Ni Reme. Aw. Tila bagbagam may. Kababain. Kaya't nakaya mo day jay. Kino nagnisitak. Kino namurmurse nga. Kapuiti ka na yun na pa nagre-repair ko itilugang. Katpadasam lang Tulungan ka. Painak. Kino mabuti nga ta mga lumapayat. Nalakaya ti mabastay. Iso nga ron adyak agar-arim ta kabuteng ko ti mabastay. May isa ala tricycle driver. Baga no kaya anak? Siyak nga ron ti makamo kanya, Manong. Patsak nga kaya't nakadayjay. Siyak ti mang ilakad kanyam. Babayi na nga raon. Siyak nga ron ti makamo. Awan ti imposible kanya ayat no nagtumpong dagiti duwa nga kagasat. Anya ti amom, amangan mat no niremiti na ikari nga para kanyam. Ay kala nga raon. Ang no mabastuda kakabasol mau. Haan, tulungan ka nga ron tapno kayatan na ka. Agawid akong friend, tarabin. Ay, Reme, maturukan ito'y balay. Sa paamtulangan tagawid no bigat. Anya? Ay, wan gayam. Kaya't nakakano nga makasarita ni Manong ko. Ada ka no napatag nga ibaga na kanyam. Kurso na da na ka. Kat pangasim, ahan mo nga papaayan ni Manong ko. Wan, nasingpad day jay. Awan to ti pagbabawi am no iso natin makagasat mo, Reme. Ala, tila ibagbagam Sherman. Kas na imposible dayta. Nabayagan nga agkit kita kami kini Manong mo. Itala ngagdatang. Kat, tadtalang mat siguro nga nagrosing jayat na para kanyam. Tadtalang siguro nga nagtubo. Damag mangkeng karimay. No, adda na ibaga ni Sherman nakabsak ka. Ha? May papanitian niya, Mang Orlan. Ay, kwa. May papan kanya, May papan keng ayat, kas jay. Tika din na ibaga na nga agkurso nada ka kanyak, Manong. Ay, kwa, uwain. Ay, pasensya ka na, Diyak ko makayat ka agarim aram, tama buto nga mabastay. Iri-iri ito na ka kami, di kabsak ko kay. Ibagbaga na nasingpag ka. Banag ngagpay sumay. Kaya mo nasingpag ka kay. Kwa. Apay danob yung mahon, Dan, Awan pa'y Manong Orlan. Aw. Jakman ammo, ngam kas lamabuteng ama kinubyo. Ta mga nulukwendak mat akas iti panang loko da iti dua akakabsat ko. Sakti pakiin na yan ayat amaga, di kalilawan. Ikasar ka adagos, Iso ano kaya tinak kay bagamitan. Tap no matulagan ti kasarta. Adamor nung ko nga mamanihaw. Kwa, ikan nakapay mat iti panawin ko amang panunot iti dayta Manong Orlan. Di mo ibaybayag, Kaya sapay kumata, danam na makeng ka ating rimay. Ay labyaw, todo-todo with aprinaw. Agmay sa ka mo, Charmaine. Ayam ni Remy ngay. Naawan, Leo. Baka haanan nga umay ito ta busy. Para iti pa nagkasarda iti kabsat ko. Makiasawan ni Remy? Uwan. Ay, pasensya kan nga. Naunaan na kan di kabsat ko. Kat na ikasarnan di gayam ko. Kasta aya. Awan nga roden tinamnamak, Charmaine. Saan nga bali? Ado pa'y matitati mabalin mo nga araman. Kas kumakanyak. Ay, joke! Ha? Ay, ala! Nailaw, ano kumatan nga naipaga? Ay, Leo, ang ako lang day jay, Charmaine. Ada ka di pa panamita. Agkuyog taman. Ha? Papananta? Inak man agbartak. Intag shot. Ay, sige, ako yung tararod. Kaya't ko data, Leo. Nasakit din nga mo. Tatiyan mo, niremit yung mga asawa.
Saan mo yan? Ay na, bye-bye amon day dyan nga rin. Asawaan na ni Manong ko iti mabiit. Iso nga lipatan mo, wan? Ano na? Ikarigata nga kulo ng tigasat ko. Ay na, nabarbartak kan, Leo. Apa yung amin nga nagbartak ka? Napaprosak dati bukot mo. Uy. Tapno maagasan, ti sakit tinakam mo. Bye-bye amon ni Remy. Mangkita kan iti sabali. Ado mo ti babulasa nga. Ado iti aglaw-law mo. Han mo lang nga makit-kita. Nadungo kagaya mo. Nasikaso ka kanya. Wala ta napatukan kanyak, Leo. Iso nga babantayan ka mango. Alang ano, Romuarta. Hindi maturog ijay dagos ko. Kayat mo? Ha? Akat wala? Dahil talaga. Sir May, kanayong ngawan ti balayay. Napipapanam. Yung pagturturugan mo, itirabay. Nay. Maulawak manong. Nay, apa nay? Maditi rusok ko kan jak maawatan. Hangkong akurso na dati angot mo. Naata nagluka. Kino ka digdigos ka? Adewan nakpaila ang manong. Jak kayat nga talaga ti payud mo. Nagbangsit ka. Anya? Masikugak, Leo. Nagbungante namin ado nga pa nakailawan ta. Gagsangit na. Rumbang ko maamaragsakan ka. Tadanton anak ta. Ha? No kasta, pakaragsa ti pa nagsikugkon. Agad mo na. Amom ka di aday ito iti inururay ko. Akan ito? Agkasarta nga ro dan, Leo. Wen, ibaga kadag iti dadakkel ko. Tadumanon kami, Charmin. Agkasartan. Manual daw ang kinapalabas. Mawampay mo tayo bagbaga manubyaw. Ako ha, agturong da siguro ito yan, manong. Napanpay lang amin iso na jay lugar da, ta sinukon na dangi jay dadakal na. Sa dino ay ati lugar da. Ako ha, agkakanat mati ibagbaga na nga lugar da. Kuna na nga taga Bulacan. Inton kuhan, ibaga na nga La Union. No kuha, ibaga na nga taga Isabela. Ije boarding house na lang ti amok, ta ije ti kanayon nga papanak no awanak ito'y manong. Ano kasta? Mapantarot iti boarding house da, ah? Tamangan no aday jay. Awanan ni Leo, pimanawon dito'y balay ko. Makalawasan tinapalabas. Sinukon ti asawa na, nagawid da ni jay lugar da. Asawa ko na, yan. Ano kasta? Kasadon da dyan lalakay. Katuan mo't ay sus, grabe ti kinaplayboy da dyan, Leo. Ag susukat dagiti babae nga isang sangpot na dito'y balay ko apag-abangan na ide. Ti amok nga rod ka baraw, ngam kasado mat gaya man. Ay, una yan. Manong. Ti unan ba'y nalalakay? Agyamang kami nga rod na. Ay, patuloyin may. Ala, gawitan. Nagsarita tanto iji balayan. Ija iton balik ti pangungtakeng ka. Tadi mo pinili ti lalaki na kirelasyonan. Oh, my goodness! Dakkelan ti tiyan mo, friend. Uwan nga rod, friend. Kasi mat dato agbalin nga anak ko. Awan to ti madakala na nga tatang na. Ala, sana bali. Tada kami kinimanong mo. Saan da kayo abay-bayan? Tulungan da kayo, aginggat at da maitulong me. Ay, agyaman na kareme. Nasingpot ni manong mo, friend. Kitjak pulos agbabawi ang nakikalay sa kenkwana. Ket, thank you ha. Kapukan ka. Nagsabat ti dalan mi iti managayat, kan man nakaawat na kabsat mo. Ay na, nakaragrag sakak, friend. Takaskin ni Orlan tinagbalin nga asawa. Man nakaawat, kan nadungunay kanya. Iso nga ay ayatak matunay ti kabsat mo, friend. Ay, naimbag kanya maangam siya. Kasto'y tinagtungtong palak. Iso nga sorry, friend. Ha? Sorry, iti anya, friend. Sorry, friend. Ngamin, ada basol ko kanyam. Inagaw ko ni Leo kaniyam.
Lakay, nakarubot kan. Maladaw tan iti kasaran nga tindaran ta. Sapay data ti maysa kadag iti ninong kanina. Mabit lang ata ni plan-plan-tsak pala to'y badok. Ay na, saan mo anak ko lang? Apay pay la plantsaam. Ay, saan nakakomportable no saan na maplantsa ti badok. Naarti ka matlaunay, gordo. Darasumkit di ta mapantan. Anya, mapantan ko nam. Ngam di ka pa'y mula nakasukat, Lolita. Nay, kat nakasukatak matan. Nakasapatos pa yan. Anya, ba't tabado mong bakay nagalas? Ha? Nagbistida kay tinagayad sa atidog pa'y timanggas na. Kas kal na balkot asumanan. Ay, sukatam day ta. Ay, nagmayat tupay. Puraw abistida. Awan ti sa bali abadaw. Daytoy latmayatan. Anya, ba't ikasta lang amon? Bakit ka lang agpaisaon? Nay, kat bakatak matatalagan. Day tay mang paubeng akawis ti usarem. Naglusyang kan. Nakababain. Ika bumulod iti bado ni Rosalyn nga anak ta. Tay kapintasan ng abado na. Tay iso ti usarem. Anya, unay kamatan. Ibain nakpay nga asawa mo, gapula ang itibado. Diyak nga ron kaya. Kaslatin ijer to'y asawam. Ngam naglusyang kabait. Silang akitain. Ala, ingkag suwat. Domingo, lakay, imawag ni nanang. Inakbit ito to'y kawus ko abulbuludan na. Ha? Pangusaran na iti kawus mo, Rosalyn. Usaran na ka nung agni ng iti kasar. Anya? Agong ungot ka nun ni tatang, tadi na kaya tibado ni nanang. Unay ay. Agap-abat ka no. Agsangsangit ni nanang. Tasaan ka no kayat ni tatang akakuyog. Ibain na ka no. Isungay nak man lakitaan ni Dan. Sige, mapana ka. Agsubliak mo ladagos. Sige nga rod, bakit? Ay lakay, pakitulay mo man lang ang lablabaak, tap na mamagaan. Ha? Sana bale, gawgawam laday jayan. Sige, nakaw. Naglukon. Inikanak pala itinayon ti trabaho mo ti asawa. Hindi man laglaban tap no malpasay. Usaran nyo dayto yun, ananang. Na minsan mo lang inaramat ko dayto abistida. Ay, nyamat dayta. Saan ko ang kursunada? Diyak kaya tasukat ang tibadok. Napintas tupay daytoy. Ngamno apay asaan akayat ni tatang mo. Kadaanan ka nung aminan nga style dayta abado yo. Isuasukatan yun. Manjak nga raud. Awan ti manggas na dayta kan nakiteng. Diyak kayat. Saan mo't unay ang nakiting? Patinggat tumang mati kagayat na. Manjak nga raud. Ni tatang mo kat ti masurutan. Iso ti mga ramat di tano kayat na. Sige, mapana kong tamaladaw akon. Hindi yun urayan ni tatang. Imuna na. Pinanawan na kon. Imuna ni kasaran. Ibain na kano akadwa. Anya? Ay, umadayo ka, Lolita. Di ka umababay kanyak. Naglusyang ka. Kunak ngamin ngagsukat ka ngam di nakdangdanggan. Sikati umadayaw no kayat mau. Ibain nakpaykat nga asawa mo ang gordaw. Anyat klasim nga asawa. Nagtangken ket ti ulo mo. Nagtaer to'y asawa. Ngam naglusyang ka. Kita man nagiti padam aninang. Nagpipintas ti kawus da. Nagsisiksida. Ngam sika. Aha. Duduogan ka alula iti kasta nga ituram. Nalabas ka mat gordaw. Makapasakit matikas ta nga ibagbagam. Di naksarsardangan. Manipo di balay aging ka dito'y kasaran. Kasta ti ibagbagam. Ay dumundun ka ngamin ah. Di ka unay umabay kanyak. Madadahil ti porma. No sikat ti kaabay ko. Ada text mo, bakit? Ni tatang mat. Okay, anya ko na. Mabit lang nga, tabasaan. Rosalyn, adda ni nanang Yudita. Awan dito'y balay. Diyak na sangputan. Awan ka no ni nanang iji balay da. Napanan na nga. Saan mo't ngayon imay dito? Ay, replyan. Ibagam nga awan dito. Wala kay.
Ay, napnapanan nga ta ni nanang aya. Ni, adaman text nan. Awan dagiti kawas na dito'y balay. Nagtalaw sa ni nanang yo. Ala, nagtalaw sa ka nun. Nagdalaw. Ni, apay ka na. Tsaka mo mabit man lang. Mapanak man lang di balay dan. Ay, sos. Ora asin no matiag sa aditi biyang iyo, Ante Lolita. Talaga nga agpasugnod. Gapo iti kasya nga style ni Uncle Gurdo. Lilian, kanakan. Sige nga ron, agnad kayo pa lang ito yung kasirak. Kat hangkay nga madanagan ta siyak ti makaamo kada kayo, ante. Papentasan kayo. Paubingan kayo, pay. Kasano ko malilian? Basta, siyak ti makaamo kada kayo. Anyat sirbyak nga beautician nga kanakan yung ngay. Nuhang kayo nga mapapentas. May remedyo data, ante. Siyak ti makaamo. Sige, ante. Agbata kayo ti boarding house ta mapanak ije parlor ko niya. Ay, umayak mat Lilian. Nakasukata kaon. Ay sus, agbate kayon. Anya taramidan niyo ijay. Umayak mat tumulong Oray para walis ditan Tinapatag, matulungan ka nga agtrabaho. Diyak kaya ti papakpakan latakan ka, kaanakan. Ala ni ante. Ala, mapantan. Diyak kaya ti agbati dito'y. Sumuro takken ka, tatulungan ka, ija parlor mau. Kumpurmin at aramidag ijay. Basta makatulong akin ka ijay. Inawag ako ni nanang tatang. Nagsarita kamin. Kahit ayan na kanaw. Adda ka no di pag-abangan ti kaanakan na. Di ngay Lilian. Tayada parlor na kasinsin ko. Anyat kukuan na kano ijay ngay. Sumursurot ka no mo ti parlor ni Insan Lilian. Tultulungan na iti parlor. Para walays. Kano na dumamait. Para gatang iti merienda anda kanin San Lilian. Apay kano api manaw adi nagpakpakada. Agpaspasugnod kano kada kayo. Uyawin nyo kano ngamin. Kapoy ti kinalusyang na. Uyaw kaya. Ibagbagak mula aramidan na kuma. Gumawa mo dengdenggen na. Ipili na matikay kaya na. No kaano abim, bakit kun lima kay kayon kun ni nanang? Isumati sa inyo pagkinkinawatan. Gapulang iti kaw-kawas. Diyan nam Ay, managpasugnod mo ni di bimakit. Sana sigo na kasjay. Ay, kastan sa kano ngamin, no bumakit kun lumakay ti may sa atao, tatang. Saan matkidi nga amin, nga kadwan tagbalin nga rasagid. Basit lamang ngagda, masakitan dan. Lukas ta. Ubingak pa'y ngaraw. Ubing pa'y tirik na, ta sa anak mga arsagay akas itinam. Ha? Apay na yung kay surutan ni nanang. Tayong kay ayaywan, tap nagawi doon. Bayam. Bakatanan. Muna tinasayaat kung saan. No di na kaya tiyagaway, baka mo itibiyag na. Saan ko nga ugali ti mang surot-surot iti asawa. Oh, kitaan nyo kaditi lang ayo iti sarmi ang ante. Kitaan nyo. Ala! Siyak ka din ay tuyad, Lilian. Ay na, imubingak mo tan. Kasto'y tirupak idagtawanak iti porte. Kunak tumat ngamin kanya yo. Buok pa lang de, tante. Nakarkaron nga umubing kayo no baliwan yun to ti panagkawkabos yo. Irwar kunto amin dagi dya kabos nga ang usar ni dya pag-ababangak. Itut ko amin kanya yo, ante. Anya? Amangan no, umubingak mo launa yan, Lilian. Amangan no masubraan. Mayat kay di, ante. Datoy, usaran nyo datoy para itirupayo. Tapno mapukaw dagita rengkal sa wano kurarat yo. Nay, anya ngay manday tuyan, kaanakan. Pagpapintas nga ro, ante. Hang kayong agdanagda, libre dayta. Awan ti pabayad ko kada kayo. Ay na, nakababait pa hikit dikan kan, kaanakan. Pagbainan nyo kumakat kaslain na kayon. Libre amin nga serbisyo kanya yo, ante. Hang kayo nga sing-singiran. Hello, Lolita. Nay, kabarbaruman ngayon mawag ka? Wad, Gordo. Kumustaan ka ba't May alatamot
Iso na lang ta maikawa. Awan kay da. Ay, talaga ka di adikan agawid, Lolita? Apay sinaan na kao na talaga. Saan? Di ka agdanag, taag subli akto. Ngam saan pa'y nga ita. Kano nga'y? Basta, maklaat kan tulatan no agawid ak gurdaw. Di nagtumol nga ta uyawanan no makita nak. Anyat kahit mo asaway? Basta, sige, bye. Amangan kunak no agdandanag ka iso nga imawa ka. Agawid ak tao, ngam saan pa'y nga ita. Urayam, di pa nagawid ko. Bye. Ay, sige. Bye. No kasta, imawag ni nanang kada kayo, tata? Wen, Rosalen. Makitam, di mo ilang makaibtor ti Luka nga inam. Ha? Kay liw na mo ila day jay iso nga inawagan na. Kundi talaw, sa ita, mailiw mo ilang raw. Kat, inayayo yu kuman imbagayo nga agawi dun. Wen, imbagak. Ngam jak inay ayaw. Apay, ubeng nga masapul nga aywam. No agawaid, agawaid. No saan, di saan. Awan na sakit bakrang kaw. Mapanak sa ijayan ni nanang alakay. Kaya mapangka, yung kasarungkaran. Kumusta? No, yan ti kasasad na iti ayan ni insan mo alilyan. Wen man? Ay, kailiw ko ni nanang. Di naman ngamin malagip da agawi dun. Iswasyak man lati mapanijayan. Excuse me, manang. Mabalintag damag. Anya day Ha? Ha? Rosalen? Ala! Nanang! Da kayo kadidaytan? Kitwan! Apay, di nak mabigbigan. Ala! Di kay nabigbiga dagos. Nakatalikod kay mga minitay. Ala, imubing kay muton. Nagsiksikay pa yan. Agpay sa Rosalen. Nanang! Ay, thank you Imbagmanta na ka, umay ka. Ay, umay ka. Sumrek ka, tada di taunag ni insan mo alilyan. No kaya't nante agawed, ada kanya na data in San Rosalen. Hangkumat nga lapdan. Agyaman na kinsan, tadi mo binaybayan ni nanang. Si kamang ngamin din napili na nagkamangan. Awan anyaman na insan, mawatak ni ante. Imay lang nagpalamiis. Maawatak tirik na, gapo iti pa nang pabayan ka no ni angkal kanya na. Wun nga ron, kun dakkel tinaramidam insan. Imubing ni nanang iti husto. Bastit lang ba nagdata insan, awan anyaman na. Sino da ka day? Anyat masapul yaw? Gordaw, syakday taoy. Simbang petakon. Sublian kan. Lolita? Si kamong agpaisaw. Nagpintas kan. I miss you, Lolita. Ay, mesyo to, gordaw. Ala, sumrekan napintas nga asawa. Di kulor mo tabok mong bakay. Kung kasla, iming pista kudil tarupam. Kung tabadaw. Bagbagay mo. Kasta, ti kayat ko akawas. Siksi baday. Kas kalag taon iti 40 iti kasta nga itsuram. Talaga, gordaw? Wun, bakit? Malagi ko tinapalabas no kastoy lang. Tila ibagbagambay. Nay, mabit lang, gordo Sumbatak ti awag ko. Naimbag nga oras yung tata. Mabalintag pasyar. Asino ti pasyaram? Asino ka? Gordaw, pastrakam tas nga ilik ni Andrew sa rungkaran nak. Anya? Kapay? Isuti mawag itay. Pastrakam tas sa rungkaran nak. Agayat day ta kanya. Anya? Ampang abakbakitan.
Masurunak ija inayaw. Ay, ayan ni Rosalyn. Rosalyn! Ayan mo! Umayan, tatang. Apay aya? Ika pagpagaan dyan inam. Masurunak. Nagbalik mo nga ampakan. Ha? Apay aya tatang? Kay agasam, imubing la tilangana. Agawar kay din itilalaki amang sarungkar ken kuana iji balay. Ay, masurunak. Feeling balasang betay. Anya? Ay, pimintas mo ngamin ni nanang. Isungar mo da siguro na. Ken di mo't kasta ti kayat yu aya tatang? Ti panagbalin ni nanang asan alusyang? Una, ang adak nga asawa nang magawat itilalaki amang sarungkar ken kuana. Nagbalinin nga ampang. Kasla awan asawa na itikas jengar aramidin na. At dapay mangisagot ken kuana iti sabsabaw kas kada tsokolate. Kajay mo inayaw. Feel na mga awatan dagiti sagot na ken kuana. Pag-aayat na Mike. Papanam Lolita. Inak makitsenda. Makitsinda ka kasta ti tsuram. Kas kalag paparam iti kasta kay tsuram. Ay nagurdo aya. Uray jak agparem. Ado ti agarem kanya. Ikag sukat. Si kantuman ti talya-talyawan ng dagiti lalaki di takalsadan. Sukatamtaba daw. Ikag bado iti nagayan abistida. Kain atidog ti manggas na. Di kamat maaw-awatan na laklakayan. Di mo kayat nga agbado ak itinagayan. Sa ita. Basta ikag sukat na eh. Diyak kayat ti kasta ngay tsuram. Maysa! Kumingaw. Ada ni Rosaline. Awan tatang. Naki-attender iti birthday party. Apay aya? Kinapay nga gluluwa kayo? Sumrek kayo man pay. Ay, jay nayo ah. Awanan. Jak maanawan. Kanayo nang di jamming da. Kadua na. Iti balwa babakit na barkada na. Anya? Kan damag ko nga da ka no boyfriend na. Anya? Ay sos! Madia, ada kayong asawa na makiboyfriend? Hindi na ko ni kabilangan nga asawa. Takas jayon dararamidin na. Ay, tulungan dak. Tay darong kulangan ni nanang yaw. Nanang, agdarom ka nun ni tatang. Idarom ka, kapo iti panaglalalakim Lolita. Apay nga idarom nak ngay. Kat saan kamat nga insukat. Tasi kamat lat tati pagaw-awidak. Ken maysa, fling-fling ko laang dayjay. Pinagbigyak laang ta nagkulit nga main. Aram kanyak. Ay basta idarom ka. Hagsagana ka. Agtalinad ka langan ito nagtipagbaludan. Ngam ti kasta nga agampampang ka. Di nakman idardarom. Ay natumpag kan sanay. Ay tatang, pangasyaw. Pagsaritaan nyo tinasayat daytoy. Di kayag kabil, ta ang mga nuda kayo ti maidarom. Ay nabastag darumak no kung nakagdarumak. Kitno sinaak nga jay fling-fling ka. Idarom nakpailaan. No sinam, nasayat. Di ka ni darom. Sige, sinaakaw. Si kamot lang tinang sa kanyak nga pasiksay. Takasanaw, di nakayat akakuyaw. Ibagbagam idealo siyagak. Ay, ala, suri nga rudan. Ala, uray sublim tikas dya pa nagkaw-kawis mau. Tapno sandakan nga arman. Promise, di kanton ibain. Suray. Ala, sorry mat nga raw no nasulisugak. Pakawanan na kumamay, gordo lakay. Nay, anong sangsangitam, Amy? Buy-buyaam na italadawan nyo iti nobyom sa kagsangit-sangit. Apay, ano tanubyom, anyat napasamak ken kuana. Awan, tatang. Isa na lang, awan manan. Linukod ak manan, tatang. Anya, ay una yan. May kaduan ray taapan nakalukom anak ko. Di kan tumat nga minagnaknakam.
kunak akilatisem pay nga umuna ti galad ti may sa lalaki sa kanto agtalag ken kuana. Ngam darasudos kamat ngamen. Sumurot ka dagos no awisen da ka. Ngala, agrelax ka. Mailiw-liwag mong tumot lang na ita. Data nga minta naglaka nga mamat pati data nga... amin nga ibaga ti lalaki pati anak. Ay, huwag nga ron Anya nga lino ko naman ay. Kanayon da nga lukuan ti kabsat ko nga mahanmat nga madigdidigra. Kanayon ko matabagbagaan. Awan mo't dengdenggen na. Nadagaram kan kuana, aklunin na adagaws. Tinapay amo na naimbag ti galad ti lalaki. Anak lang nga tultuladen. Naan nadak mango. Natanangak nga agdis-desisyon. Siya kumangamin tituladen ni Eme Imbag katyatahan nga masiksikugan. Huwag nga raw. Isa maminsan, saan ko man ngagdardarasudo sa mga klon iti lalaki. Umaya ko magpasyar di balayo, amangan na dagungat, Diana. Ne, asino kumamatag ungat nga'y baldo? Apay, awan na ya, Diana. Anmat nga agungat ni tatangko? Ti kayat ko asawin, awan nobyang agungat. Pangala ako mamat itinubyo kat awan mat. Singlak nga kan kanayon. Apay ngay, kat di kabsat mo, agsusukat tinobyo na. Iso na ngamahan kanya. Mabutang nga maluko. Ay, diya kaya ti maitulad iti kabsat ko, Baldo. Kan kanayon da nga lukulukuan. Kaslatad ta, nagsinadamanan ijay na udi nga boyfriend na. Nagsinada na ya? Katnuan! Apa nga di makal nga dagita matam? Ha? Ay, awan, Diana. Ay, nukasta, single manan ni ading mo nga Emi. Katuan single manan. Nga madamdama ag boyfriend manan nga dagus. Anya? Ay, wan, madamag ko man lahay. Manot tawan ni tatang yawn. Nasurukan nga 16 Ni, sana madlawan niya. Kasala 50 taon na. Nataer ngamin. Ay, talaga nga nataar ni tatang mi. Iso te karo-pro pa mi. Wan nga raw. Napigsa ti dara ni tatang niyo. Nagpipintas kayong anak na. Naimbag man, tas sana mga sawa. Haan siguron. Tahan mat nga agar-aram. Iso na ati ar-aram manda. Ay, sana maliklikan. Ta nataer ngamin ni tatang niyo. Talaga nga ado ti agkurso na dakin kwa na. Uwan nga rod pati ba bakit agpapapansin da kanya na. Ha? Ngam, apay nga napan kan ni tatang ko ti saritaan ta. Anya di ako namtadtay. Agpasyar ka ijay balay me. Makitan to, Diana. Inton addawayak. Naimbag nga orasyo, Tatadolpo. Mabaling tagpasyar? Nay, sigamat gayam baldaw. Sumra ka. Agyaman nagtata. Talaga nagtaer kayo Uray nakapambalay kailangan kat rumarlat at ikinataer yaw. Awanay. Nagkupasan ti kinataer ko baraw. Talo makayak matay. Ayun, nataer kay latatata. Okay. Agyaman ak kasta baraw. Asino ti pasyaram ni kadi Emi wano ni Diana. Ni Emi kuma tata. Sige. Mabidlang ta ayabak iti silid na baraw. Aga sa matdata? Kasi sinadala ang iti boyfriend na nga magpaarmanan nga dagos. Nadamag siguro ni Baldo ang nagsinadan ni tinobyo na sa pinasyar na di kamsat mau. Awan sir, beti pa nagpapentas ko. Hanmat gama siyak ti araman ni Baldo. Apay kurso na adam ayan ni Baldaw. Iso na, tag-kurso na da kanyak. Tay bagbaga na nga agpasyar ito balay. Kamsa bala mat ti pasyaran na.
Makapasuron nga. Ay, Jesus, pangasim. Dadi mo gurguraan di kabsat mo, Diana. Saan na ba't nabaso no arman ni Baldaw? Pinakitaan na siguro ito yung motibo iso nga pinasyardan. Diana, Siyak tiloklokoan ni Baldo Kanayon na pa nga ibaga nga napintasak. Iso nga amok nga krasnak. Ngamtad ta sa balit araman na. anyat ko na nakil kaaya. Kuna na nga rin nga pasyaran na kide. Nga mabahin ka nulang. Tatanim at gayam imit araman na. Ay, kit, bay-bay amon Bareng kayatan ni Emi ni Baldaw ta nasingpet da niya abaraw. Naggagat pa'y. Saan ba't siguro ngagsangit ni Emi no ni Baldaw ti pakiinayatan na? Awa na. Inururay ko tiyo umay ni Baldo. Apay nga kasjay. Katanyat mabalin mo nga'y no ni Emi ti kayat na nga armay. Siyak nga rod. Dahil baga na ibig nga pasyaran na. Ay! Diyak kaya ti malas-las tugan. Nagaram ka din ni Baldo ken ka, Emi. Uwan, tatang. Kat, aklunam ka day. Diyak amutang. Kasla awan mo't panagayat ko ken kuana. Diyak ngamin kayat timikinayat iti kaluganan tayo. Ay nano siya kamay sa kayat ko ni Baldo para ken ka. Nasingpet na baro day jay. Nagagat pa'y. Di nakalakit dilukwan day jay. Aklunam kit din. Panunutok pa'y mo't ana imbag tatang. Ay nano sa bali alalaki. Di ka agpampanunot. Aklunam ida adagos nga oray di mo matunay am mo ida. Gamje kalugaran tayo. Karuba tayo pa'y. Panunutom pa'y laang. May mayat ni Baldo ta am mo munday jay. Anyo nga pilitan mo hana nga kaya tatang. Ha? Basta dumkit din ni Baldo eme. Hang kayong agbagay. Ha? Kan salawahan ka di day jay. Aglas-las tog. Pag kunaam ngay manang, Wanata kuna na nga siyak ti pasyaran na edi. Ngam si kamat gayam. Kuna na nga siyak ti araman na ngam si kamat gayam. Bulbulas to nga lalaki nga. ha? Itod mo ni Baldo kanyak na nabayagan nga siyak ti bagbagan na nga araman na. Ninamnamak pa'y mat nga rodeta. Iso nga baybay amo ni Baldo. Basta damkit din. Tapno ituloy na ti imbaga na kanyak idi. Pagbigyan na ka din. Tapno mapadas ko matante madaan iti boyfriend. Awan ka di pa ni Baldo, tatang? Ha? Umay ka di dito balay? Sumati ko na tatang. Pasyaran na ka no. Kay, ano ti planaw? Aklunam ka na wano bastedem ni Baldaw. Ay, kasla makaritak mo at itimbaga ni Manang Diana. Makarit nga. Di na mo kakasla kursunada na ni Baldo. Kasla jak maten kaya tapaluspusan. Anya? Kahit aklunam nga raw. Unsa, tatang? Padasam nga aklonan ta aglaban ta eme. Ha? Payalapdan nak manang. Ikadno ngay adamot panagayat ko gan ko ana. Kunam to pa kan ni tatang idengahan mo nga kayat ti makiinayat iti kalugaran tayo. Ikadno ngay nagbaliw ti pangedeng ko manang. Wana ngam amumat nga siyak ti damo nga kayat na nga pasyaran ko ma. Ngamjak man amo. Tasi kamatan ti paspasyaran na. Alasan kayon nga grikyar. Di yung pagapaan ti lalaki. Saan laan ni Baldo ti lalaki? Wen nga ruda. Adamot kabsat ni Baldo nga artek. Isun ati pagpaarama manang. Ay saan na numartag tumot lang. Oray agbaak kandayana. Nuartag tumot lang ti pakyasawaam. Pagan ano kumamat nga minday jangay. Pipya ni Baldo ata nasingpat. Ti problema nga rod, katsyak ti kayat ni Baldo manang. Saan asika? Naimbag nga oras mo, Baldo Barok. Umayak man. Tatadul po. Na kayo mat ngayam. Sumar kayo Agyaman na, Baldo. Ala, agtugaw kayo tata.
Itaman pa yan, nakaumay kayo dito balay. Napatagsakit dito gagarayo ah. Uy, tanay. At manday, mapaspasamak kay di balay. Anya? Apa tata? Pangasim baraw. Di ka pala mapanin di balay, tanay. Agap pamutin na itagkabsat gapukin ka. Anya? Ni apa nga tata? Ay, jak amo ka na gijay. Kasla na laubay. Basta sika ti pagapapaan da. Isasar dengan pala ti umay iji balay. Pasensya ka na. Jak ngamin kayat nga agapa na itagkabsat gapulang ti lalaki. Anyan? No kasta agayat da adwa kanyak tata. Wan siguro pagimunan damutan ti tunggal maysa. Ay, makaingis sumakmot ka na gajadwa. Ay, bon, sino tinang pukis ka na kayo tata? Magbagay yung matapukis yaw. Anda ti maar kayaw. Ay na, tayo ka anak akman ni Jay Ilay. Dahil Jay ti kanayo namang pukis kanyak. Apay, kayat mo ayat ti kastoy apukis baraw. Ibagap no kayat mo ta kuyugan ka. Ha? Ay, saan tata? Saan akong nagpukis? Kayat konti agpalong hair. Anya? Huwag tata. Agpalong hair. Sakto ipakulot ti mordong na. Anya? Anyat itsuraamon nga no kasta ti buok mo baldaw. Ay mayat tata. Sakon to pakuluran ti mordong na ti blonde. Mayat napintas. Sige nga raw. Mapanakon ba raw? Nagilaan, tigagarak. Mabit lang tata. Nagluto ak ita iti puto. Ramanan niyo. Itimplaan kayo iti kapiyaw. Ay, sana nakababain. Bastag kapi kayo tata. Gumura ak no paayan tak. Ramanan niyo, tilinutaw. Alang arod Makamuka ba raw? Ni, apa nga ada ka, Baldo? Umay mo manan araman ni Eme? Bulbulas tugi kamat. Kunam idi nga syakti pa syaram, ngamjay mat gayam kabsat ko. Nang namnam akpay mat ngarod. Pastor kam ni Baldo manang. Tada importante nga ibagana kanya. Kanuri siya. Ada na patag nga ibagakken ko na. Sana da kayo tigagarak, Emi, Diana. Ha? Adala ko maibagak ka ni tatang nyo. Importante abanag. Adda ka din ni tatang nyo. Apay ngay kanak iti baldaw. Ginatang mo ka din na ito, oy. Uwan tata. Brand new na ito. Nakita kami tayo t-shirt mo iti kalman nga abot-abot. San mga bagay tiyag bato iti kasya tata, nataer ka. Kasta ti maibagay kin ka. Adda nga umubing kin tumaer ka no dahi tati isuot mo. Anya, ay sos, yamanak nga rod di mat kunak, adi ka pala umay niti balay. Di kayo madanagan tata, awan armag ka na kiti anak yaw. Si kamat ti gagarak, saan mat nga isuda? Aywan tata. Mabaling tagpakuyo kada kayo inton bigat no awan aramidin yaw. Sa dinaw baraw. Ijay barbershop ti kaanakan yaw. Ada ngamin tayo kaanak kak apapukisak. Kit jakmat amo no sa dino ti shop ti kaanakan yaw ijay ilay. Ay katwada. Ala kuyugan kay taw. Sarabalay ta awan pa'y araminak no bigat. Baldo. Pudno aya nga ararmum kano dagiti agkabsat nga Eme ken Diana. Paggidgid da nemut kano ida nga armen anak ka. Anyamot dahi ta damagan nanang. Nakadamdamagan nyumot dita. Day ka amom laktan 5 payag nga rod ti daga. Nadamag ka kadagiti istambay gestor. Palso dahi ta adamag nanang. Saan nga amin na may danon kada kayo kat pudno. Iso di kay mamati adagos. Iso nga rod nga ikon-confirm ka nagpaysuwan no saan. Awan kinapudno ray ta. Subsobrahan damot istorya.
Inaram ko lang na minsan ni Amy. Sinarde nga ko. Kan jak inaram ni Diana. Day mga agpay so tidila dagiti maritesen na ya. Nayunan dati istorya. No sana manayunan, makisayan. Huwag nga rod Iso dahil ti pag-aapaan ti tattao. Tama na nayunan ti istorya. Kat, apay ngay asinardengam nga inaram ni Eme. Nagbabawi ak na nang. Ni Diana kumaa. Naumamangam ni Eme. Basta awan ti type ko kadakwadan na nang. Ibabawik ti panagaram ko kani Amy idi. Anya, Ayaw na nang. Gumatangak itinuang. anya. Kasano amay pastor mo? Busy ka mo't iti pustom ijay ilay. Ipapastor ko kani Tata Dulpo na nang. Manang Diana, nagkuyog mo't manan datatang kan baldo. Anya, napanandamanan ngay. Kanayon matlatan ti pa nagkuyog da. Ada ka no mapandagatangan anwang. Ipatarakan sa kano ni baldo kan ni tatang. Apay nga ipatarakan na ngay. Njak amo amanang, kastamot tinangag ko asaritaan da itay. Damagan tantuan ni tatang no sumangpet. Han ka din nga agar-aram ni Baldo kanyam, Eme. Saan mo tun manang? Si Kangay, Karo ang ahaan. mas taawak nga rod. Apay nga taasim mardeng nga agaram kanyak. Sapay planok nga aklunan. Taamok adinak to pagladingitin dayjay. Bye-bye amon. Gusto matkit din awan ta aram man na kanyatan. Tapno haan ta nga agapa. Ay, sa bagay mo't kit di manang. Dahil ti anwang kat regalo ken ka Tata Dulpo. Ngam di mo ibagbagang hinted ko No dagdamag, ibagam nga impatarakan ko lang ken ka. Apay ngay, regalwan lak iti kasta. Sapay nagngina ti pananggatang mobile daw. Awan problema iti day tata. Basta parakin ka. Nay, apay ka di nagsaya at kakanyak. Awan, basta naasidag tirik na ken ka tata. Maay-ayo ak tunggal makitkitak tinagtaer arupam. Ala, yawit tam tinwang mo. Tata Dulpo. Nay, apay kay may ka dito pagpaspasturak baldaw. Una ta may kabalunan, nagluto akiti pansit, kan nagtimpla akiti juice. Ay na, nagtaktak ka pa'y laeng. Umay kan, mapanta pa'y agmerienda di sirok ti mangga, Dulpo. Nay, apay berbir nga sanak ngay barok. Basta umay kan, yag mo ti imam, ta kibinan ka, Dulpo. Awan pa ni tatang Eme. Awan pa'y mat manang. Ni, nagbayag matan nga napan nagpastor. Wano adamanan inaramid na ijetalon. Amy, Diana, enyo anak ka, tulungan ka. Ni tatang Deja. Anyat mapaspasama ka ni tatang. Di yuluk-lukat ang tirinaw bayan nyo ang nakatrangka. Ala, apay, anyat mapaspasama kada kayo. Na, kaslada itartarayan niyo, tatang. Awanan bayin na jabal daw. Na, dandanirak ginundawayan. Ginundawayan nga? Laimbag asa nakatarayak. Ay, jak maklaw tinaramid na. Jak laim pagarap. Bading matgayam na dya alalakay. Anya! Idarum kula kuman kahit ang mabainak. Isa baybay-an yaon. Ala, anya dinaramid na kada kayo, tatang. Ay, saan na masapul nga ibagak. Basta awanan bain na jay. Isumad na nakasaysaya at kanyak. Kansang kaibaga na anatairak. Bading matgayam ti lukaw. Pudno aya ti damag baldaw. Ginundawayam kanon ni Dulpaw. Ijay kataltalunan. Pudno aya abading ka anak. Kat kayat mo kanong asawaan ni Dulpaw. Grabe mo na ito adamag. Song batam tinamdamagag.
Pudno aya, abading ka. Ay, basol ko nga ron ayan o kasto iti kinatao. Ah, nukasta. Wala nang badinga. Basol ko nga ron. Tsak mat nagayatan ti kasto yung kinatao. Ay, anak ko, aya. Malaalala. Ay, di ka nga rin nagsangitan. Di ka matanagan. Awan, tagbaliw kanyak. Patpatgun kalata nga anak ko, Baldo. Tatadul po, mabalin ti umay. Ha? Pangasim baldaw. Di nakpadpadasan ta ang mga numakabil ka. Aday wanak. Di ka kumagbutang kanyak tata. Iso ngay mayak, sa umayak agkin daw iti dispensakin ka. Gapo iti naramid ko ken ka iti kalabas. Ha? Pakawanan na kumano na aramid ko ti kasjay. Ikarik, saan na maulit na jay? Basta pakawanan na kuma. Ala, sige. Mapakawan kan. Agam pasensya kan. Kanay dumistansya akin kan. Kan alamon dyan luang mau. Saan? Kukam na jayan? Ay saan? Isublikan ka tapno awan to ti isid. Sidir mau. Kat pangaasim. Di kan umay dito balay.